Lutino anyira matino mag nywal mwaka gi pod pora mapar boro gi tikano teko matek tutwal ikit me peto lutino mamegi. Lok makati ki bod daktari nyorni pol lutino anyira magi pekingeyo keto miro gi pet ki lutino gi. Wanen matute mabino ki bod la church pa wan luo TV Ismail Jacob Jones ma NTA Igulu City. Tie kwa jimi mapol maramo weko mon mapol pegi bedom ki chak me tunu ko maramo lutino gi mai kina tie ye pegi no yweyo ma opore pegi maro pi onyo cham maramo dak man weko pegi miu chak ko ma opore ki lutino gi Sharon Akelo dak ma mwaka piere wa biero dak en bedo i Pabet East Village i Poron Town Council i Nywal District tie kien mon ma peko man beno yelo game to behind what in Dada Wayne, it gets a dollar ten. I know one thing, but they are a girl. Pony get up your turkey jack and dollar ten. And your panico girl, the ten dog chat here. Ma child no one else a phone in dollar ten per yard. Akelo tamone, mon mapol, Ramo bete gete a walk a pair a chelim. Dada Wayne, get a good better phone you are getting. $10 payment ni a shell or $2 wa bor kama tine any no one ka any kiti yo beti mate mo share poro itu belle ikar kacha ala birbebe ikala te to yan kenyu ngar ba mi ko ala te bete yan kenyu pe cha me mi chak ben karo kila tem chi jemene biyo Eno don ne miette matek tutan lutit me yot kum gubet kamio ngay terem ki mon mano igitiem. Kena cham no ne matek lo kom da. Inoni ka furu cha da shanga. Je ne bibe yot shanga eni ino de we gera in daga ni photo bu. Magala pur go gire ani ka dong yin dong la tiana be en poni la tiana no tuo be en di kom yen mi la tiana be ngo mi leo mi yin be la leo yin yo la chan ka jal ani la leo la ko de ko ma ayo la chan an mi ari ya ti twan kana en le tiri an ba tiri wani mo pero tiano en to kero mo o wer no ma ti ati mi no mo kero we ni no be feeling la tini be very yo Kacalo wanya wati ana ni merke pani kachiti leja kibia nonge mo iwe kilatini chiwa no da keke mo tie Ayer Joyce Okot en benetiga no pero maroma ramam Machalo chai mada kimbege mukene madani ikiende nene watiga no pero madir piene no la choke are mono beti la mero mano wakerli mi kwa holuti ana ma inwal para piene no ni ikumega chela no tikluti ama roma pa nyomuga bor eri kumluti ana bor eoni cholwen no dong tiwie aria wen no dong tiwie maka kumlati ne lere muchama kere Betty Atim Mathieu Dakta Cholo i odyat me poron Health Center 3 Dok ene benetika loyom maternity ward i odyat man wajni men lutino nyira manginywal chon mano mwaka piero ma par boro ma pol tral gitiga bino i odyat man la bon chok game. Okay, we're advocating ni dana wen ka bion ka pino bien ka pime ki chogi but still no ni dana mo fudu bion ka pime la bon chwar mken wajen awaje iro kwera ko mken waje ni chwara ti bu mken me ber excuse ni ti chok ti peti chok we ko kwera bion an ye no chogi tigan na priority gimo watimo ka dana mo bion ka la chok kwa pimo ena machel pian pul ka chogi kompen ka wache oyar wari tutwalo ri ka no ko chibo ko tiche ko mon mo woro ke chogi dak so en go chato gang watim oriat kan bedo kumen but still akere mo bion la bon chware no watoto ba ko wa mie no comments ni amara chem ke dugu du ki chware En wajene man o wero odyat man o kero nian ma pat
me konyo kwe mege mapat bene. Child mothers mabino kanchalo antenatal day wa ting barja watiko mege mchake mwaka piare ya ngwen chanri watiko mege magamo ya kilo tano gi chandek watiko mege mchake mwaka piare ya beach we piare ngwen na beach ya ngwen watiko mege magamo ya kilo tano na chambijo bere niana ma waneno child mothers walungi ni adolescents wakero specifically for them pien gimiro fony matut gimiro nywako kedgi jemi maduong regarding breastfeeding, regarding pregnancy, regarding delivery. So wakero niano enonim specifically for them. Ma in a week chalo Friday, ma chalo niano maten me chambichi. But no more than 20 mothers. Watiko mi mukene me achel, mukene me ario. Ano gibiono maduong leda. Kake biano ka pime giwar ke choggi? Mukene biono ki chogi ka biono ka pime mukene woro kede. And be chogi ne be no en la 10 chalo en age bracket and no dago to 17 to 18 to 19 around Kenya. Mukene woro ki chogi mukene pe woro kede. Mapegi wor ke choggi ni giwaje ni nga. Mapegi woro ki chogi ni giwaje ni la cho kwero biono kati. Peko mukene madago wati kede ki mege mador for toile or yat pro el center 3. Wati ki mege mukene manogo nywal Lutino makara re Lutino mo nywal Lutino road. Apeko biro tini cham data cham kene wa data chaka data chako in make wachi ni dola chama chaka dua chen o dua biche la bomio gimoni no tek pian cham nak ke daka wa dum data chama rio kene don chero katumo o bidon support no me supplementary feeding don dugu tek pian no support peki botware support peki kamo ke ken ginena men a twero data ne an yete cham kene data ne tek miro kero miro cham Mon mukene gi keme ki peko mapud mapat pan ikar manogen gi tika Doto Lutino gi ka mukene bene pegi no peko mo ki ken kitung chel mon mukene begi no peko nywal gi me achel nyo bene pegi no peko man ka mukene gi no ikar manogen gi nywal Lutino me ario onyo Lutino me ader ki man kelewa gike iloga ngema ki biro doge pi One Luo TV Igulu City